आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruiba pau Power Mantri Thongam Biswajit na hairi Imphal maneuvering grid line symbol silaklabadi kilowatt lising ama henna mafam kayadagi mai pusilakpai khudong chaba lairagani Turel khonungdagi excavator sijinaduna nunglengai kotpagi thabak thingnaba sarkar gi thorang leire haina Mukhyamantri Nongthom Biren Singhna ngasi Manipur Bidhan Sabha da phongdokre PSE Mantri L Susindro na hairi Jal Jeevan Mission gi makhada Rajas ki yumthong khudingda sahi asigi December tha phawbada thaknaba afaba ising pinanaba pandam thamlei Science and Technology Mantri Thongam Biswajit na hairi khongjel yangna sawkhlak leba malemda lam kayada bigyan gi tangai phadaba leirakli amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sarkarna technology gi lamda sel yamna thadaduna digital India gi kanaba sing phanghanaba honari Power Mantri Thongam Biswajit na hairi Imphal maneuvering grid line symbol silaklabadi kilowatt lising ama hena mafam kayadagi mai pusilakpagi khudong chaba lairagani Manipur Bidhan Sabha da Congress ki K Megachandra na hanglakpu wahangamagi paukhumda Sri Biswajit na hai Raja sida peak hour matamda darkar lairiba mai asi chaurakna megawatt sani yankhaini mahang na hai lin season matamda NISP sina mai puthokliba si megawatt homputra ni thoi dasmik nipan sinoni aduga nongju tha matamda na megawatt chamaromni mahang na hai haujimaki oina raja sigi mafam amatada 24/7 mai pibagi wafam laite aduga lot shedding gi wafam su laite mahang na hai eastern grid tagi mai lauba yare Imphal maneuvering grid line symbol silaklabadi matam amada Dimapur khaktadagi mai laurambadu maikai kayadagi mai lauba yaragani mantri na hai sahi khudingi mai laibada Rajya Sarkarna lupa koti samapan kunmathoi dasmik shino ohum charging tauri tha amadana chorakna lupa koti hompunipan dasmik ani ama charging tauri Sri Biswajit na hai chinga masung tampaki mapam singda prepaid line samba ayambulo silakle apunba consumer lak manga lising kun gi manungda consumer lak mari lising hompu prepaid connection pire mangna hai mai khasna kongut pagisang chahi khudingi hangalakli load setting gi wadam legadra haidu maduki question rise tawdi eastern grid te gi khoi mai lobu yare do khoi yam nuai bam na house information mo wena sidi Imphal Manipuri ring road ki grid line ji lo bisne maram morga khoi anywhere koi Bengal dagi or Delhi dagi or gasu toan bus state dagi koi ngasi lauriba koi Dimapur line da laiba dagi Syongbi lai je lak gasu anywhere dagi koi ngasi loi connected oire adu koi capacity si 400 kV line 132 kV line and the 33 kV line je all standard 1000 mai pur pa yana bagi dum capacity da loi na laire have jima house ki information honorable members sing da thamjake aduna koi all together mai level sum is 921.03 crore per year and aduga tha amadan of energy processor is 681.21 Congress ki TS Lokesur Singh hanglakpo hangamagi paukhumda Shiksha Mantri TS Basanta Kumar na hai school phagan mission gi makhada kendra khuding gi oina paikaliba school singda residential gi khudong chaw pibgi wafam laite man hai criteria surba added school sing full fledged on bugi wafam su laitri mantri na hai school phagan mission asi sarkana lumna lawbagalona masibu residential ohinbada sheltum yauna chawna khudong chadaba mayuk nagani Turel khonungdagi excavator sijinadun nunglengai kothopagi thabak thingnaba sarkar gi thorang leire haina Mukhyamantri Nongthom Biren Singhna ngasi Manipur Bidhan Sabha da phongdokre Congress ki O Suraj Kumar na ain kaina nunglengai pekpagdagi Thobal Turel gi phiom phasalaktriba sigi matangda pukhalakpa calling attention motion namagi paukhum pirduna hongi thabak su puriba Mukhyamantri na hai ain kaina nunglengai pekpagi thabak chathariba si yamna nungnang ningai ni sarkar na matam matung inna maduda chanaba gari sing phawgi thabak chathari adumoinamak hingnabagi wafam amma lakpana sarkar na phana thinglabasu asiguma thabak kaya asi chatharakli mangna hai kanaguma kharana masai khudong chaba yengduna nunglengai pekpada machine sijinarakpana akoibagi phiomda chawna saitheng pirakli machine sijinaduna Turel khonungdagi nunglengai kothopagi thabak thingnaba rajgi mantri mandana warip lawkhre masigi matangda gazette phongduna notification ama athu matamda thoklagani hujit Turel manungda machine yauna makhal amatagi minerals laingoi khangde nung khangde kari khangde makhal amatagi akoi machine sinaga kotpa yarra
मधु में कोई कैबिनेट तसु कोई अप्रूव तौखरे अदुना ngasi heyengsida कोई मधु गैजेट फोंगा नोटिफिकेशन थोलागनी अदुगा मैनुअली तंगाई फदन तौबसिंदो अदुसु कोई स्ट्रीमलाइन तौननब को लगा पूरगा रिवर कोर्स की मनु द तौसन नतब नाकंद सेमनब हाइबो पोन में अंदो कोई सडनली थिंगबसु ngमोय अदुना कोई मा की तौजरिबा मसा 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 के इमुंग मनुंग हिंगनबगी तौरिबा अदुसु दुम तौहनबा अदुगा लोइनना मयाम की ओइबा थंग सानबा environment ecologically imbalance porpa yaba disastrous oiba situation create to yaba dum potu toknaba PSE मंत्री एल सुसिंद्रो ना हाइरी जल जीवन मिशन की मखादा राज्य से युमथोंग खुदिंगदा सही से दिसंबर था फावुदा थकनबा अफब इसिंग पिननबा पांडम थमली मणिपुर विधानसभा नंगसी तोंगान तोंगान विभाग तरत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिहेबिलिटेशन माइनर इरिगेशन फिशरीज आर्ट एंड कल्चर अमसुंग सोशल वेलफेयर की अपन सनफम लुपा कोटी लिसिंग अहुम सात्रित हुमपुमाथोय लाख हुमफुमदोय लिसिंग कुनमापन की डिमांड सिंह खननब पुखलकिबा डिमांड सिंह मनुंगदा PSE की मतंग पाउखुम पिरदुना मंत्री हाई भारत की ओइना जल जीवन मिशन की पांडम से मथंग सही की अगस्त 15 फाउगी मनुंगदा फंगनबनी अदुमोइनमक मणिपुर की ओइनदी चलिब सही असिगी दिसंबर फाउबदा युमथोंग खुदिंगदा इसिंग फंगननब होनारी महांगना हाई इंग लिसिंग नि 15 की ममांगदा मणिपुर सुमनतगी युमथोंग लिसिंग 15,950 हाइबदी 4.8 की चांगदा थंगनब अफब इसिंग पिरमी जल जीवन मिशन लाकपदगी अपुनब युमथोंग लाख मरी लिसिंग यांखै माथोय चौंगा हुमपुतरुक की मनुंगदा लाख अहुम लिसिंग निफु मरी चाम सुपन मंगा हाइबदी चादा हुमपुतरा तरुक 2.2 की चांगदा थंगनब अफब इसिंग पीबा ngamlei महांगना हाई खुंगंग चामरी 13 दी चादा चामगी कनेक्शन पीबा ngamlei मंत्री ना हाई शहर की लमदा नोंगमदा मी अमना इसिंग दरकार लेबा से लीटर चाम 35 ने दुग खुंगंग गिलमदना लीटर 85 ने मांगना हाई हौजिक इसिंग फंगदबगी अवाब मायकनरिबा मरमना पुंग 20 इसिंग पीबा हाइबदु ओइथोक्लोय श्री सुसिंद्रो ना हाई सिंगदा दामदा इसिंग लैतबना मसिना कोन मफम सिंगले इसिंग पीबा ngamdre अदुमनमक लाखलेब सही अमा मखाई अनि की मनुंगदा लमफेल पाट निंगथिन संगुतुना इसिंग योक्सिनदुना थमनब होनगनी मसिगी मथक्ता इजै तुरेल कारोंगदा चेलेबा बराक तुरेलदगी कांगपोपि तमना मसुंग लोकताक पाटगी इम्फाल तमना इसिंग पुरकनब थौरांग तौरी मंत्री नहाई मथंग विधानसभा मिफम फावगी मनुंगदा आइन अमा सेमदुना लानाई फार्म सिंगना तुरेलदगी इसिंग चिंखलगा मियामना पीरिबा सिगी क्वालिटी यंगसिनब होनरगनी यामना तंगाई फदन मणिपुर प्रजागी खनबिरगा अनादर सम लोन अतैसु खर लौननबगी NDP प्रोजेक्ट दा होसुजि लाइबा रेलवे की टनल से मसी हे खुटपुलोयपदा इजैदगी इसिंग से चिंखलगा इम्फाल वैली दा थारकदोइने अदगी लोकताक इसिंग से चिंखलगा इम्फाल वैली दा थागलकदोइने अदगी बराक की होजि कारोंदगी चेनख्रिब बराक तुरेन इसिंग से मसी अखोय पोरागा कांपोपीबो तुरेन दा थारकदोइने असमाइन तौरगा अखोय प्रोजेक्ट या अमा तुंग कोइनगी 50 years की प्लान अमा अखोय तौदरगदी याररोय हाबी वखलोनसिदा अखोय दमाइना लई अदना आइना मयाम पुनौता अपील तौजबदो होजि होजि इसिंग याम वा मतमनिना हाना सीजनरमनो चांदगी 50% सीजनबियोन थंगनबना अखोयना थारैसे गाड़ी चावनब इसिंग नते फी सुनब इसिंग नते अखोयना पीसिदी थंगनब खतगी इसिंगने माइनर इरिगेशन अमसुंग आर्ट एंड कल्चर की मतंगना पाउखुम पिरदुना मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन सिंह ना हाई राज्य सिदा लैबा पुनबा RLI Shani Taratar की मनुंगदा चाम 19 मपुंग फाना थबक तौरी मांगना हाई PMKSY की मखादा गुवाहाटब की थबक निंगथिन सथरी मसिगी मथक्ता सिंखोंग सिंगदा चेकदाम साननब थौरांग लैरे आर्ट एंड कल्चर की मतंगदा मुख्यमंत्री ने हाई मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की हौजिक लैरिबा मफम असि भारागी लमने यूनिवर्सिटी असि सानबा लम हेक्टर 19.9 अमा खंगदोक्ले इम्फाल इसकी मफम अमद ओइरिबा मफम असि फॉरेस्ट की लम ओइबना केंद्र की फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की अयाब गायरी मांगना हाई मसिगिदमक राज्य सरकारना लुपा कोटी मरी लाख 43,35,500 कंपा फन की मखादा पीखरे हौजिक मंत्रालय की अयाब गायरी मसी हेक याबगा संगत सागत थबक पाखत यारगनी मुख्यमंत्री ने हाई PM डिवाइन स्कीम की मखादा लुपा कोटी 19,19 की इंफ्रास्ट्रक्चर संगतनब प्रस्ताव तौखरे इम्फाल ईस्ट की वखादा यूनिवर्सिटी असि सेमननब हाई लेवल इम्पोर्ट कमिटी ने प्रस्ताव तौखरे सेंफम असि काइथोरक्लबदी DM यूनिवर्सिटी कल्चरल यूनिवर्सिटी अमसुंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर संगतपदा मतेंग ओइरगनी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की लमदी ऑलरेडी लेरबनी कोई एन एरिया ऑफ 38.81 हेक्टर्स
forest land ni Imphal East ki sidai da koi keno to gnam do koi forest ki state ki kari ki koi loina to kan clearance ma ka Ministry of Forest and Environment Government of India da ki climate change ki law na ba forest ki payment darkar leba paisa koi thi dina khotna loi krabani university sana ma phamche adama du ki final approval ngai ni aduna masi sima lamje clear oi baga koi am thuna sagalani adu kai khoi masi ki damakta 31.18 crore ki PM Divine scheme makhada masi ki infrastructure sana na ba high level import committee na recommend or kan masi wakha gi si sana na ba tha re tabiriba pawasi Akashvani Imphal lagini Science and Technology Mantri Thongam Biswajit na hairi khongjen yang na saukhulakliba malemda lam kaya da bigyan gi tangai fadaba lerekli Imphal gi tangel patalaiba master ki complex da ngasi master amasung atai lup kaya na punna sinduna pangtokkiba National Science Day gi thorum da saruk yaraduna mantri na hai saukhatpagi khongjel asida bigyan amasung technology gi mateng yaudana thongmana na chatpa ngamloi mangna hai rajya sig lo singu gi thabakta har chaiba amasung lokpham da til taba sing yangchinduna hidak kapana singbada drone sijina na ba thorang tauri oja singna horkliba mahiroi singbu bigyan gi lamda ningthina takpi tambiduna afaba bigyan gi mahiroi sing puthokna basu mantri na appeal tauki akoi science and technology paisa laite laitlaga su we need to do something akoi encouragement piba darkar lai puthokjari post sing gi just laga akoi sponsor tabiba mi akoi leriba tuan ba mayamna tabi si su amna nungai magi family na science ki lamda magi legidraba imung manungi kari gi lamda katpi ra kanda encourage tabiba si science student jingda si su adua ai su as a minister in charge of the science and technology I should handle his take to York Shire Tana. Aduka Amana Akoi labor things like medical science the world, IT get the world, agriculture sector the world, in all field the science always the car lay. Numit mangani chum chatagadawa palan thormasi gi manungda mahiroi singi science exhibition amasu pangthukli Rajya Thaki National Science Day thorum Education S Bibhag na sinduna Samagra Jiksa Manipur ani na punna seminadana Imphal gi Palace Compound laiba Manipur State Film Development Society ki Palace Auditorium da pangthokre palan thormasi gi theme the Global Science for Global Well-being Haibasini None District Headquarters da laiba Domini English High School sungasi National Science Day gi thorum pangthokki Akashvani Imphal matam sana thabak toromlaba Muhammad Shaukat Ali ngasi thabak tegi pothakre Akashvani Imphal ngasi pangthokpu thoroma mada mahakpu ikai khumnaba utpagalonana kainabagi bidai peki thormadu Akashvani Imphal gi head Nomaitem Nandakumar News gi head Gin Gangte amasung program gi head Adhikari Mayum Gitchandra Sharma Sharukyaki Bishnupur Tupul Lambi gi Jogjangte khulgia koibada khudaktagi CRPC gi dhara chamani phumari gi makada athingba thamle hairi athingba si makata ba hukuma ma thoktriu phawba chanagani hairi Ipaipu sing khongul lebagi thoromanga si Assam gi hojai dalaiba maitai hoya langlon singtam sanglenda Sajal Academy na sinduna pangthokre Thongjau da chathari bataran thoi suba ibudo mayangamba Men's Open Football Tournament ki ngasa sanaki matching da YMYC Waikongna Pusa Chandrapoto Panjin Mari Shinoda Masung EPYC Elang Khangpokpina PTSC Purum Tampak Khunbu Panjin Omani da Thoikre Assam Rifles ki Nonai Battalion sinduna friendly volleyball match amasu ngarang None Jilagi Thanagung Bilasta Pangthokre Akashvani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sarkar na technology gi lamda sel yamna thadaduna khunai kalup khudimakta digital India gi kanabasing phangana bahonari Post budget ki webinar amada wangaladuna Pradhan Mantri na hai anawu matam chunaraba infrastructure sing songat pagilam da sarkar asuna akhanaba mityang changli handakta puthokkiba kendra gi budget aduna miyam gi punsi mahingbu technology gi pambai na hena laithokna hinghanba ngamlagani mahna hai kunmathoi sub sahi sa sida bharat ki nagarik khudingmakta technology gi pambai na hena sakti pinanaba hotnari aroibada marwayo pau amuhanna Power Mantri Thongam Biswajit na hairi Imphal Maneuvering Grid Line Sembolo Silaklabadi kilowatt lissingama hena mafam kayadagi mai pusalapagi khudong chab lairagani Turel Khonungdagi excavator sizinaduna nunglangai kotpagi thabak thingnaba sarkar gi thorang laire haina Mukhyamantri Nongthom Biren Singh ngasi Manipur Vidhan Sabha ra phongdokrai PSE Mantri L Susindro na hairi Jal Jeevan Mission gi makhada Rajya sigi yumthong khudingda sahi asigi December tha phawbada thangnaba afaba ising pinanaba pandam thamli
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थोंगाम बिस्वजित हाइरी खोंगजल यांग सौखलक मालेमदा लम कयाद विज्ञान की तंगाई फदब लेरकली अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी सरकार ने टेक्नोलॉजी की लमदा सेल यामना थादुना डिजिटल इंडिया की कानबसिंग फंगन होनारी पाउ लोइजरे।